musuze kandi nk'ikaze kuri Keya Empire ndizera ko meze neza ariko kandi nimba utanameze neza reka nkwifurize gukomera mu byo urimo byose. Ni inkuru yihutirwa ibabaje cyane cyane ku Nyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi, ariko kandi nkuri babaje muri guverinoma y'u Rwanda ibyutse ivugwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Inkuru rero ibyutse itera agahinda Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda ni ya Senateri Mukabarisa Donatille witabye Imana. Senateri Mukabarisa Donatille wigeze kuba perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, akaba yitabye Imana azize uburwayi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho yaramaze igihe arwariye. Amakuru rero y'urupfu rwe akaba yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ndetse umwe mu basenateri bakoranaga akaba yatangaje ko yarerutse kumusura ku bitaro aho yararwariye. Mukabarisa akaba yaravukiye i Nyamata ni mu karere ka Bugesera muri Nyakanga 1960, umwarimu wigisha amategeko muri kaminuza yigenga ya Kigali IRK, yakoreye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS, akora n'ishami ry'umuryango rishinzwe iterambere UNDP mu gihe cy'imyaka 16. Mu mwaka wa 2003 Mukabarisa yatorewe kuba umudepite aba muri uyu mwaka kugeza muri 2008. Kuva muri 2011 kugeza 2013 yabaye umusenateri. 2013 rero akaba yarasubiye mu mutwe w'abadepite awuyobora kugeza 2024 ubwo habaga amatora y'abawugize. Ntabwo yongeye kwiyamamaza kuko yamaze manda ebyiri muri uyu mutwe. Mukabarisa yari perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu Parti Liberal PL, ryashinzwe tariki ya 14 Nyakanga 1991. Hari byinshi Mukabarisa Donatille yibukirwaho cyane nk'umwe mu bagize uruhare mu gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cy'u Rwanda. Benshi rero bakaba bashenguwe n'uru rupfu urwe. Uyu rero Mukabarisa Donatille akaba umwe mu banyepolitike w'umunyarwandakazi wabaye umwe mu bayobozi bakuru b'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bimwe mu bimuranga rero nuko yabaye perezida w'umutwe w'abadepite, icyo twita Speaker of the Chamber of Deputies kuva 2013 kugeza 2024. Numwe kandi abanyepolitike bafite uburambe mu buyobozi bw'igihugu, akaba yarabaye no muri guverinoma mu myanya itandukanye. Imbere yo kuyobora umutwe w'abadepite yagize uruhare mu guteza imbere ibikorwa by'inteko ishinga amategeko, uburinganire bw'abagore n'abagabo n'ubufatanye bw'u Rwanda n'izindi inteko zo mu mahanga. Rero mu mwaka w'ibihumbi 2024 nyuma y'amatora y'abadepite yasimbuwe ku mwanya w'abadepite nka perezida wo kuba perezida w'umutwe w'abadepite. Nyuma yo kuva kuri uwo mwanya yakomeje kugira uruhare mu bikorwa bya politiki n'iterambere by'igihugu, harimo ndetse no kuba yaragiye agaragara ibikorwa bitandukanye by'igihugu. Aha rero nakubwira ko Mukabarisa Donatille ari umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane muri politike y'u Rwanda. Uyu Donatille Mukabarisa akaba yarize amashuri cyangwa se yarize amategeko cyane akaba afite bachelor's degree in law cyangwa se mu bigendanye n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko muri Kigali Independent University muri IRK. Yakoze imirimo itandukanye cyane igendanye na politike. Nyuma yo kurangiza amashuri yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, yaje no gukora imyaka myinshi muri UNDP. Nkuko narimaze kubikubwira, UNDP ni United Nations Development Program, aho yarashinzwe imishinga n'iterambere. Urugendo rwe muri politike, yinjiye muri politike mu mwaka w'ibihumbi 2000. Avuga ko yashakaga kurwanya akarengane no kugira uruhare mu kubaka igihugu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko kuva 2003 kugeza 2008. Yabaye kandi senateri kuva 2011 kugeza 2013. Muri 2013 nibwo yatorewe kuba perezida w'umutwe w'abadepite, umwanya yongeye gutorerwa 2018 awuyobora kugeza 2024. Kuva mu kwezi kwa 9
2024 yongeye kuba senateri, akaba ari umwe mu bagize komisiyo y'ubukungu n'imari muri Sena. Ibindi bikorwa rero n'ubuyobozi nuko ari perezida w'ishyaka riharanira kwishyira ukizana Liberal Party cyangwa se Parti Liberale PR kuva 2016, azwi mu guteza imbere amategeko, imiyoborere myiza, uburinganire bw'abagore n'abagabo ndetse no guhagararira u Rwanda mu nama mpuzamahanga z'inteko ishinga amategeko. Abanyarwanda bamukundaga, igihugu cyamukundaga, perezida yamukundaga, benshi bamukundaga, umugore wicishaga bugufi utavuga menshi, umugore w'umunyabwenge ariko kandi uyoboye abandi banyabwenge, waje kwitaba Imana. Yari akiri mutoya cyane ariko kandi burya ngo bamwe bashyingira abandi bashyingura, bamwe baseka abandi barira, niyo mpamvu burya urupfu ntarumenyera. Ariko kandi hari umuhanzi wavuze ngo urupfu nicyo cyiza kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana Imana. Reka natwe tumubwire ngo Imana imwakire mu bayo, nkatwe nk'umuryango mugari wa Care Empire. Andika ati Imana imwakire mu bayo muri comment, andika ati rest in peace Mukabarisa, wakoze byinshi kandi byagiriye u Rwanda n'abanyarwanda akamaro. Tumwifurize iruhuko ridashira.